If you look at the last 15 years of automotive history, if there is one big success which is still growing today, it's the crossover segment, this has created it. So it's obviously crucial. Half of the Nissan brand sales here in Slovenia have been done with Nissan Qashqai, so it's crucial for the brand. But I would say it's even watched out by many brands because it's crucial for the automotive overall. V tretji generaciji je ta za Nissan ključni model postal bolj šik in bolj modern, ampak o tovrstnih občutkih bomo govorili v začetku prihajajočega poletja, ko ga bomo lahko peljali. Danes se posvetimo glavni pogonski novosti. Namreč tudi Qashqaia so elektrificirali. Tudi slavni Qashqai je dobil dva motorja, bencinskega in električnega, tako kot vsi novi avtomobili. A Qashqai e-Power ni hibrid. Njegova kolesa namreč ves čas poganja samo en motor. E-Power is not about range extension. It's about a new concept. You know, it's not about an EV with a battery and an additional engine to kind of charge a battery. No, it's an overall created system in order to have the whole transmission managed by an EV engine, but with a constant use of an optimized engine. So it means an engine that is designed for just providing electricity and always used in the best condition possible to provide electricity. Ideja sicer ni nova, a izvedba je bistveno bolj brezkompromisna, kot smo jo poznali doslej. Razlika med mogoče nekaterim range extenderjem je to, da ima e-Power mogoče večji generator in zelo manjšo baterijo. In ti dejansko baterije ne moreš polniti. Ta bencinski motor, ki non-stop deluje z optimalno hitrostjo, bo dejansko služil kot nek generator, ki bo pač napajal to zelo majhno baterijo in nima zdaj nekega namena ta baterija pač shranjevanja energije. Production-wise and technology-wise, we need much less technology or much less, I would say, elements to coordinate all the different elements because it's a simple, I would say, EV engine to manage the transmission and a petrol engine just used for the charging solution, which means that it makes the whole thing simpler, it reduces the need of battery capacity, so it makes it more cost efficient. So that's where the innovation trick is. No, na premiernem ogledu je bil e-Power ugasnjen. Bencinski motor bo ta 1.5. Poslišal se bo verjetno delovanje samega bencinskega motorja, ampak ne bo njegova naloga, no, da ob pospeševanju, da pač se zaganja, ne zaganja, ampak res deluje non-stop, polni baterijo in potem elektromotor tukaj daje te performance vozila, ki jih pač potem dejansko na koncu dobimo. Podatkov o uporabi benzina Nissan še ni postregel. Lahko pa komentiramo, da je povečava generatorja na 1,5 litra kar pomembna. Na Japonskem imajo recimo e-Power samo 1,2 litrskim motorjem. Izkušnje pa kažejo, da današnji avtomobili potrebujejo kar veliko električne energije, zato morajo majhni mlinčki kot podaljševalniki dosega običajno kar močno sopihati, da proizvedejo dovolj elektrike za prijetno vožnjo. Večji motor se bo torej v teoriji bistveno manj naprezal, kako pa bo v praksi, bomo lahko ocenili šele prihodnje leto, saj bo e-Power v Sloveniji na voljo s polletnim zamikom. Pri tem Qashqaiu dobimo tudi recimo sistem ProPilot z Navilinkom, torej avto bo prepoznal prometne znake in potem v povezavi z samo navigacijo bo lahko temu primerno prilagodil hitrost. Hkrati pa prihaja še en kup drugih tehnologij, pa so tudi na voljo nove LED luči, matrične luči, ki imajo tudi to funkcijo prilagajanja snopa svetlobe. Iz 12 komponent so sestavljene. Ogledali pa smo si še enega električnega Nissana, Ario. Naj zapoje. You spoke about Qashqai, you spoke about Leaf, and I will add another one which is, I don't know, GTR or 370 Zen Nismo. You take the best DNA of these three things and it gives you Aria. E-Force version will provide 400 horsepower, four-wheel drive, 600 Nm of torque and the 0 to 100 in 5 seconds. Aria je na zunaj seveda klasičen električni SUV. Avtomobil, kakršen je recimo tudi
ID4, pa Škodin Enyaq, se pravi avtomobil razreda, ki bo v prihodnjih letih najbolj se nam množil. Ampak Aria pa vendarle prinaša neko tako tehnično dobrobit in sicer poglejte, kako veliko prostora za noge je tukaj spredaj in nobenega tunela, tudi armaturna plošča je povsem neklasična za današnje čase. To res ugaja. Na Arijo bomo Slovenci morali čakati še slabo leto, prihodnjo pomlad pride k nam, Nissanove kompetence pa so vam na voljo že v obstoječih modelih, ki vam jih ponujemo tudi v naši videoteki. Ste že naročeni na naš kanal?